مشيرت لقصدي كريه كو خدوري سلوغانين او جلاني بكن و تركيا استفزاس نكن. هبون هف بيمانيا ناف دولتي لروشافاي كردستاني بتني داكو شر داعش بكا. افغوتنين باليوزي امريكا يبري ويليام روباكن. باليوزي امريكا يبري ويليام روباك ده هفديتنا خوده لقل روشنامه الشرق الاوسط بحثا رولا امريكا و ارمان جين هبونا ويل لسوريا هروها روشا روشافاي كردستاني بگشتي كر. ده هفديتنا خوده باليوزي امريكا يبري ويليام روباك قود كو ام بقصدير زلالن مجوان را گوتیان پشتوانی آواکرنا دولتک کردی لروشافای کردستانی ناکن. هف پیمانی ناف دولتی هاتیه دا کشار داعش بکو و قصده جی بشیوه کی باش بویا که رادبه. مالیکاری انجمنین خوجهیین بسر وبریا پیدید باش کرنا کاری وان ده کریه دا کو آلیکاری ملت بکن هروها گود جی کوان آلیکاریین لشکری جبو شر لدجی داعش پیشکیشی قصده کرنه نجبو دوری کنترول بکن. باليوزي أمريكا يبري ويليام روباك ده هفديتنا خودا گود جي كوشانده أمريكا يبري جبو سوريا بتركي را گفتگو لسر نيازين واشنطوني لروشالات فراتي كريا و سربار كر كوشيرتين وان جي قصدير هردم أو بون. بردوامية بيوانديا وان بأمريكا و هف بيمانيا ناف دولتي را دشار لدجي داعشي بتوكاري نرابن كو تركيا بي استفزاز بكن وكو آواكرنا دولتكي و بكارانينا أديولوجيكا دست نشان كريان جي سلوغان و سمبولن أوجلاني. او گود جی کو او قصده و کو بشکی جی پککی نابینن او بشکه دشاره لدجی داعش ده. درباره هبون امریکا لروشافای کردستانه ویلیام روباک بالیوز امریکا یبره سربار کرو گود کو او نه دولته و نه جیگره افرین ماین دمکینه جبو شر لدجی داعش هبون امریکا گرینگه و او تاسی مهندن جی نافکشن لیبلی و نه هر دم جی لروشافای کردستانه بمینن. هروها بحثا 5 ارمان جین هبون امریکا لسوریه کر او جی اون یکم شکاندنا رخصتنا داعش یا ترورست. دویم جیبجی کرنا بریارا ناف دولتی 2254. سیم درخصتنا ایران جی سوریه. چارم قدغه کرنا بکارانینا چکین کیماوی جالی رژیما سوریه و. پنجم را کرنا ایش و آزاران لسر ملت سوریه لهندر و درفه.